باوی me gele belengazia xo digot zengînî jî digotin feqîriya xo jî digot hem jî pê zulmîş dibûn bavê me got me bavê xwe nedî got bavê me qadiyê xewekê xewnekê hate bîra me got ez 60 salîm bavê min çûye emrê Xwedê golê me kalkê xwe rinî got 120 sal yaşê kalkê me bû got qerece daxê ça hatine ça êwirîne çi belengazî Osmaniya çi serê an kiriye ça esker kuştine ça ev bersîv dane an da wira koçber bûne hatine Taşlî çayê Taşlî çayê got em 14 sala wira mane got em zengîn bûn kurê kurapa got hê em te hebûn wê derê jî teka orta wan eşîrekê navê eşîra nadim ne pakî çêbiye wira jê rawine çûne got çay destê Osmanla ew devê erez diçin wira dêwirin paşê derbas dibin wira got navê wê derê cê haşa dewr pez develê dêwirî wê derê yekê rûspiyana divê em ê wira xwe re ava kirin têne gund wira dêwirin wira ava dikin navê gundî deve xirave bike got çim guhera deva bû got deve lê dêwîrin karvanê devan pêncî heyş sala wira dijîn wê mintîqê ya got milletê me herî dikin ne senîn diçûn kolxozê wana heywanê wan danîn dewr danîn keriyê pez danîn got rojekê nîkalo wan ra namekê hêşan got ew eşîrî wê derê jî tevî wî maqûlê wana jî meznê wana jî Elî Eşref Paşa bû got bi navê Sîrînayî digotinê Begê Gulî Ceweraxa red kîbû xelkê agiriyê em bineke menliqa wî de anê axayê me got ew bû got ew wî defa hewarê da bi tûnê êlatê top û giregir hatin apê bavê xanima me navê wî Zeynal bû got Zeynal danişmanê wî bû got bê Zeynal nediçûn tu derê got Zeynal a em çi bikin got tê wê êlê topkê ez ê 2 hefsê hewa xwe raldim her me dîtina nîkalo ez ê pê re girişmîş bim got ziyafetek danîn got ew got Zeynal axa bêje tê kê bibîyim got Elî Ahmed Mehmed ma her sê ka pêşî ez kesî nam got ew îzna wî milletî da tevî çû got te Begê Gulî Ceweraxa got tê ew de mendîla jina nîkalo hediye ta te tê bidîme tê 100 zerrî jî em ê dane nav got Zeynal axa çav be got erê ew nebe em nikarim nikbavîzin ew her sê mervê xwe dan berê xwe da textpayê Rûsyayê here ban nîkalo got çi otelê sibê rabû got te her şexulê xwe hûn bira xwe ra bijîn ez ê herim ka ez çi çarê dikim êwarim xebera we bigînî çû quruciyê mala bîna textpa dîtin qormayê wî dît got ez ça jina nîkalo ra girişmîşim rişvetek daw ya ew wî çû îzin xwast bi xanima ew ra girişmîş û dexist cantê xwe da ew danî pêşê got Kurd got ewa mendîla min e min mendîla biratiyê xwişkiyê me hev da me ewa da Begê Gulî Ceweraxa got Kurd bêje
شکاتی تا چیه آماجا تا چیه توش روان حتی به دری در روزه به تو ترینی آتی گو خانم افندی تو زانی چه پاشا مرا نامه شانگه اونی اسکر بدن اونی ورگیا خوب بدن و اونی قامشوره خوب بدن اون دزیا کلخوزی مرگ گو تو بیجه از ایواری وقتا نیکالو هات پاشا هات از وان شکاتی تا و این مزمان یان سه تشتی مهنتی بیجی او تشتی که دویجمته کالکی ترچا کالکی می داره کریتی بیجی باوی ترچا باوی می داره که تیجی می داره کی با هر سه سوریا زیدتر جواب نده تو کبدی چای تو خوردی تی سوچلیم دوی او ایواری پاشا را دو بیجه سواتری او دو چه نظامی اونا تابی او رنده و دو چه نیکالو را گرشتمیشته به قهوه پیده خارنه دوی کرد بیجه اما زینال آقا ناز دکه میدالیک اوی داه زینال آقا دوشی دانه علی اشرف پاشا دوی حال مسئله ها پاشا تگوچه اسکر بدن تگوچه ویرگی بدن تگوچه قامشوره بدن ام نکارن ام بنوی که دارین اما ای تشته که رجا که تبکم کالکی ترچا کالکی می داره کریه باوی ترچا باوی می داره که تیجی می داره که دبره دوی کرد ورا داره چکمجا خواهد که دوی خودی او عقل داره تا او معرفت یا تمیداله که او برابر دا اوی جبده علی اشرف پاشا برای جدن بسته آیجاته تکرار ایلات دیجیبین دوی مسکیانا مورا او عفو بو یانس برا او ملت مهانه او چاته هانه نرچن زراری نه قرغوزی هانا برا تعلاتی چه نبه او بخورا بیشم بی قراری یا دوی یکی اوانک برا اختلال چیز به چاته کرده لیدخه روس باسمیش که ترکیه توپراغا ترکیه یا چاته کرده راد کمنه شیر باشاریلی نبر گوجه او کرده او یهودی وگره روس گو یومان چاته کسا او گرانی کرنه او جهاتی بون کرنه او مردایی کرنه گوجه دانه خبره یکی اقرابی ما بر آست دگرین دکوزن گو دو کاره جنکی جی مسلمان لیده کشتیه آلی ایداری لیده نکشتنه گو جنکی گو سر زکی بقالشن جگر یخ evet bu ya edicimle ki zor bugün zulm zahmeti bu ve rozaki Ramazan haber diyor ki millet kharatub ye گو آنک آها گوسخلاقی ایلی دبن برکس بله گنده خو مال خو قرمش که گو دو حب تغا گرتن آنی دو حب بریم گو تی بیش دو حب کوی گوزن اصافری بدو چی کنه یکی اقرابی ما گو یا امی هر داشی بکشن یک گو نوی محی جواب و او جی اقرابی ما گو
چاقه اون هر دقا او دیتن رین خوابینا قفصاوی گو محی جاو او هر جی ناس کرن گو منان بابی وانا زب خوریه نکشن گو او پشتن سر را کرن قرار دان گو وکه اومن نکشن امه جی مزگینی که بنا هاش خواهن گو چه گو ایوارا عیده وه که به کینگی به یه سر وادا بگرن و بنا بر توپ تمنگا هاش خواهن گو هر دقا گود و هر زاره گو 15-16 سالیم گو آنی تصمیلی دو حبه زانا کرن گو دو خوامیشتم بهم درباز کن آلی 3 درکه 3 درک والی درباز کن برهر گو هنکا گو راست هنکا گو دروا گو او جامری گو چاویجی نامد 3 حمله اون فقی علی بو مل حسن بو مل عبدالله گو اوانا چه بین او را ناکن چه بیشن راست بیشن گو ایوار عیدی سوان دا گرتن دتیای الاکبری گو سکنین توپ لگونده کردا گریدان یا که روی که کجاش 7 سالا دمینن مالی متن زوراوی زوروا و کسی کیلومتر مویاتر وراجی تینا او گنده نا هم تیاد جین ناوی متاستا کره خود اخست دسته ناوی گندیانه یه ترکا دایش کریه 4 نادر گادر آدره نا آدره ما باشه دولت یایلی اکا دانی نادر گادر آدر امنا نادر مسلمان ناوی مسلمان دا اثر گادر اونج ارمنی جه آدر نا گادر امنا ارمنی جه او ناوی اونن یایلی اکا دولت دانی سر ناجی یایلی اکا اوا 25 سالم نه من مالا خانیه برا از گند کشور مات مبرا نه اراضی ما باخشه ما یازلغا مل گندن یعنی او تاریخ ها کتمه را گود یا عشیرا بروک بله یا لقافقاس چه ناخچوانی بله چه لقافقاس یا دبن حکم اورستا بله به وی شکلی ونهات نه آلی ورا ترکی اه راسته اری ولا راسته اری اری